Ngapring subhaya phiki parlok ke baju sutanat ban page ya ka video hakane ka channel. Hakane ka video gini page ka ai ka daw ka penlong ya ki pajba bakin isi ya Emiliano Martinez. Bat ka khana ba calendar chapang ka jing im jong u. Te mentangi na penslam su ya ka por gini page no ya ka khana jong Emiliano Martinez. Yo Emiliano Martinez lakha hau artarik penai September 2019 pakandai puar Mar del Plata Argentina. Berhaus nam arjar khat khandai Martinez udang don ber klub Arsenal. Henry udang long uta foot choice goalkeeper na benta ka klub Arsenal. Lane uta goalkeeper basau na benta ka Arsenal. Henry syam la du jengkermen ula kular ya lade pon usakelalong urang abgol ubo pau bah ha ka perthei. Bertang hapo lais nem kini ki jung ong jung u kala urlong dakaba uyo ya ka best goalkeeper ha ka FIFA berkum juru ha ka French football. Henry ka jingle jung u hakine kin lais nem kala penlong ya u kumputa uwei urang ngelekai football ba ki paj ba ki isi bah. Henry Martinez syam la psngap ya kita ki jingkren jong ki bru namar hakine ki rus nem baladep syam la don watang uwei ru urang abgol u balayo kanam best goalkeeper bonsin kum mau wat goalkeeper ba paun bah kum Manuel Neuer Courtois kim syam la yo ya ka kurs nam best goalkeeper khambon sen ban ya u. Bat kane ka jingla jong Martinez kala penlong ya ki pajba pakin ong bak di soft ya kine ki kursnam lane don hok pan yo ya kine kursnam. Henry hashwa bangin poi syakata ka benta ngina pej ka ai ka bala penlong ya une goalkeeper pa long kumne. Kabaning kong kaba ngide ban tip sipang une goalkeeper kalong ba Martinez syam la yale kai halaying watang chisen ru hashwa ba pau ha ka perthei. Ula persang na ka klub rival Boca Henry syam la syajet hakita ki klub hadu baka klub Independiente kila jid ya u par kilara jengai na layeng ya u par kala long ka ba ya ki kimi pa jong u banwan pe ya u watang sisin sisnam namar kim syam la tip ba une goalkeeper sakela long uwei goalkeeper ba pau ba ha ka perthei. Berkat ba kapor kadang yaj lengba ka jingduna bah ki goalkeeper padang riet hak Argentina Martinez ulah syakot hak under 17 panyelekai namenta ka Argentina hak South America Championship. Padleng ba ka jingla jung u banelekai bah hak ne ka tournament ulala ban bu jaka yalade hak final kata Persia ya ke Brazil. Berkane ka jing yelekai kala poi ka penalty shootout. Martinez hak kata kapor umpat da shalak bah Henry ulala ban save hadu lightly ki penalty kata ka kentup ro ke penalty no Filipe Coutinho player ba pau bah jongkari Brazil hak kata kapor. Henry warla Martinez ulala ban save hadu lightly ki penalty. Henry ka jing bomla jong ki player jong u ban tap ka goal kala penlong ya ka Argentina ban ram hak kata kapor. Berhakata kapor la don uwei uskau jong ke Arsenal. Berhaba Martinez late pai ka akademi jong u kata ke Independiente berkila khod ya Martinez ban wan she office hak baning kong Martinez unang mood baki khod ya u ban ya perkhat ban extend ya ka academic contract jong u Henry ki mention ya ke klub Arsenal kumta Martinez unang mood baki syukran kai namar ka jingmut jong u syam la perkhat bakum ke klub Arsenal kan wan khod ya u. Henry hashwa po pau bah hawyaj lang ba sa shipotli kisnem ki jing ba umat par hakine ki shipotli kisnem ula pen ya so takalun berkiwei pakiwei ki klub paduyo mi madan tang san punrusin hakinyo tli ki klub baper bolet pen ya so kumban supen kan mau hakapor bo upoi sa Arsenal wat Mikel Arteta kus jong ka Arsenal bamenta udang long player berudang ilekai hadu sansnem hakata kapor. Martinez hak jingjaj lenti jung u ulamut pan quit lane ino ya kata ke kami lekai football Henry uken mau ya ke jingkular jung u hak kami pa uong enda uladap khat prasnem unle che Europe pan no one pai thali. Henry hak samoi bani kong hadin bo yo syong pentang Arsin ulah hapan lej peneso bat ka Oxford United par hakane ka samoi uyo lekai tang sisin namar kane ka klub kala Shalim no hak playoff. Haka samoy ka baar par Martinez udon bog babaro arngut ki goalkeeper jong ka Arsenal uta Chesney bur Fabrinski kila injured lane shitom bur Martinez ulayo mi madan hakalik kop Henry habawan peteng pat hakarau ka baar ka Arsenal kala syapan bam hadu san gol. Madleng ba kane ka jing syarem Martinez ulah hapan abeng hadu lais pa prap kandai teli kisngi pa yo mi madan biang kataru kawan leng ba ka jing lej penes no jong u dakalun sya klub Sheffield Wednesday.
Barhakane ka klub ulala wane lekai baha par kala penlong ya ke Arsenal bahkan Rai bahkan Bruno ya Martinez kum utat goalkeeper nakabenta jongka. Barhakane ka Samoy lengba ka Jingman Sau jong Chesney pad u Ospina ulayo mi madan Sansin barhakine ki Sansin ki jingi lekai ulala bane lekai baha bat ulayo ya ke clean sheet ha ka jingi lekai Persha ya ke Dortmund. Patang hadin lai benai Martinez ulah hapan lej penes no biang lengba kalun Chakrot Hams United barhakane ke klub ulala bane lekai baha bahakin ru teli ki jingi lekai bakadu jongkane ke klub ulah syarem tang shisin bar Sansin kala job. Barhaka Samoy banwan Martinez ulah lej pai biang si Arsenal Henry Peter Cech ulah pen kendit ya ke pertai barok kawai daga ba umi na Chelsea bat pen yasno bat ke Arsenal. Pat Martinez usngo kumbakane kedai kata ke dream come true na benta jong u pa unyo ban trending card pat uwei goalkeeper pa pau ha jong ke pertai Henry uso thu pat ba ya ka spot panikong lane syam lala pan kompet pat Peter Cech pan yo mi madan kumta ularai ba ulai ban penyas no biang leng bakalun pat ka Wolf Henry hakane ka club ula injured lane chitom hadu arpanai pat syam lala syu ban bu jakaya lede pat kane ka club. Barhaka Samoy banwan pat ulaha ban lej pai biang si Arsenal pat ulala ban yo ban mi madan ha ka Premier League hadin praspa nyo posngi Henry uyo ya lekai tang sisin bat ulah ban lej penyas no biang dakalun pat ka club Getafe Henry uyo mi madan tang nyosin. Barhaba Wenger ukush ke Arsenal uritayat batla shimti da Unai Emery Henry Martinez ulajak kerteng badwadla Chesney badu Ospina kim syam la don bentasyu pat ke klub Arsenal Henry une ukush lawan rak ban da wei ukul kepar batmai uta Uleno pat Martinez ula du jengkermen ba unyo ban yelekai pat ke klub Arsenal. Bat Martinez ulah tip menta ulah dap arpanyo snem pat ulah don post nem pat ke klub Arsenal Henry syam la yo pun kilat pan yelekai na benta ke Arsenal kumta ulah rai pat perkat pa mi no na ke klub Arsenal. Henry wat hadin ba Mikel Arteta ulah shimti kumuta ukush jong ke Arsenal Martinez syam lala ban yo lat pan yelekai na benta ke Arsenal. Henry hadin ba wan ka lockdown ka jingi lekai football kala pen sange berhadin bala syak ban pen long biang ya ke jingi lekai football uleno tang hapo arkanta hadin ba umi madan ulayo mat ya ke ACL injury bat Mikel Arteta don lat shoot da kumwei ulah ban syania ya Martinez hadu bahkan dakut ke Samoy po un yo soy da wei pat goalkeeper. Para kajuhi kata kasngi Martinez ulala ban yo mi madan biang hak Premier League hadin siejar chispa andrup nyo sngi pat ulala ban ya lekai baha hadu bahkan dakut ke Samoy. Bat leng ba ka jingla jong u ban lekai baha hakane ka Samoy ula bu jakaya lade ha ka FA Cup final kata Persha ya ka Chelsea bat ka Arsenal kalala ban penlim ya ka Chelsea bat ka dairu ka sin banikong ya ka Arsenal bahkan yo rak trofi biang hadin ba Wenger ula ino kum ukush jong ka Arsenal. Perhaba Martinez ula lej kren ha ka post match interview syam lala syu ban set ya ki umat nama uken mau ya ki por ke jing ba uya kendo ha ka jing im jong u. Bat hadin kane ka final Martinez ula sedang pau bat ka Arsenal kala kendu ya ka Liverpool ha ka penalti bat Martinez ula la ban yarab ya ka Arsenal ban penlim ya ka Liverpool bat hakane ka jingi lekai bat Martinez ula keli ya Wenger padai ma u padai ban shoot ningkong bat hangne ken ka story jo Martinez kala sedang Henry ke Arsenal tang ban penpiang ya ke jingsu jo Ulano kala ha bandino yo Martinez hakador ke ba 4 milion syaka klub Aston Villa. Bat Martinez minta ula don art prasnem bat kadai ka sin banikong yo Martinez bu ula ban yo yelekai baro isi Samoy ha ka jing im jong u Henry kane ka klub kadai ka klub ka bala kelak goalkeeper hadu nyangut ki goalkeeper tang hapo San Samoy bat ka jing ma ka don ha Martinez Henry ha ka sin banikong bu umi madana benta kane ka klub ulala ban save ya ka penalty pan khur lai point na benta kane ka klub. Petang hapo ki benai Martinez ula kelalong kum uta goalkeeper baki nong Christian ki pot ula tauru ke record kum uta goalkeeper ubaya ubun tam ki clean sheet ha kata ka Samoy. Pat kat baki sngi kidang ya Martinez ula pau baha Henry ka baha pat karang pun syaden. Pat leng ba ka jingla jo Martinez ban lele kai baha hakane ka Samoy kala penlong ya ka Argentina ban khot ya Martinez ban lele kai lang pat Martinez ula la ban lele kai ber Lionel Messi upaliar bat tweet baha jong ka perthei. Ber ka Argentina kam syam la syu ban yo ra trofi nadu usnem siejar kendai spak kendai pulai da ka baka syarem bun teli ki final leng ba ka penalty kat hadu ba on one up da Martinez.
Buat hakata ka ju hi ka samoy haka jingit kai semifinal jong ka Copa America kata ka Argentina persya ya ka Colombia kala kut ka jing ya khat perlarai ka jingit kai haka penalti badai tang haka ne ka por Martinez ulapan pau ya ka sab udon sha ka perthei Bar hakata ka penalti shoot out Martinez kumba ujule kren ya ki player haswa ban shoot ya ka penalti bar haba player jong ka Colombia Uyeri Mina one shot Martinez ula ong ya Merki Henry ngatip ba memela nervous bat ngan sa save ya ka penalti jong me bar hamar ba shoot Martinez ula save ya kata ka penalti Bat Martinez ula lebeng yakin ki juk ki style saya arngut ki player jong ka Colombia kata Davinson Sanchez bat Cardona bat lengba ka jingla jong Martinez ban save lai tele ki penalti ha ka semifinal kala penlong ya ka Argentina ban bu ja ka yala de ha ka final kata Persia ya ka Brazil Bat hakane ka jingla kai ha ka final ka Argentina kala la ban penlim ya ka Brazil lengba ka shigul bala tap do Angel Di Maria bat ka Argentina kala long ka champion jong ka Copa America hadin aruf prasnem bakam syam lala ban ya ora trophy show bat lengba ka ka jing jab wat Messi ru ulapan pau pa kalong ka ba yo Messi ban ra trophy Henry menta kila don ya Martinez bat ulaya rap ya ki shibun Berkumta Martinez ula kelalong goalkeeper uba pau pa ha ka perthei barhaba wan pai ha ka Premier League Martinez ula pendon kampiang ya kini ki juk ki boj ha ka penalti Persia ya Bruno Fernandes player jong ka Manchester United barla penlong ya Bruno po on shoot Shabnang Henry ka Premier League ka haban pensange hasiteng samoy namar ladon ka World Cup berkumta Martinez ula leit panil kai piang barla kari ka Argentina barha ka jingstang jong ka tournament ka Argentina kala syarem bar ka Saudi Arabia Henry kane ka jing syarem kala kelalong kum ka jing kersutia ya ka Argentina bar ka raw 16 lengba ka last minute save jong Martinez ka Argentina kala bu jaka yala de ha ka quarter final bar ka quarter final kata ka Argentina Persia ya ka Netherlands berkane ka jing yala kai kala kud dag jing ya khat da ar berlarai sya ka penalti bar ka penalti kala dei ka show jong Martinez Bat hakane ka penalty shoot out Martinez ula pendon kambon bahaki boj da ka ba ule kumpan ai ya ka bol haki player Henry Open Hub Hamadan shoot ya ka bol sasentar pot ule ru kiwe ki boj hadu ba unda yo save artli ki penalty bat ban boj jaka ya ka Argentina ha ka semi final Bat haka semi final ka Argentina ka laban penlim suk ya ka Croatia dalai lanot bat haka final ken baki breu kile tip ha ya Martinez Bat hakane ka final ka Argentina Persia ya ka France Martinez ulala bane lekai bah da ka ba save ya ka last minute shot na Kolumani bala penlong ya ka France ban rem ha ka final Henry ka bakam so tanat susu syapang ka khana jong Martinez kadai ha ka penalty shoot out jong ka World Cup final Bat hakane ka penalty shoot out Martinez ula penton kam lut ya ki bu jong da ka ba ong ya referee ban pej bah ya ka kumbu jong ka ball lada ki bu buha biang Barhaba uyo save ya ke penalty shot ulek men ban penshrai ya ki player barhaba ki player ki dep shoot shim ya ka ball ulek kumba uns aya ka ball Henry Open Hub Hamadan badla penlong ya ki ban shim hi bot ula le bun ki buj da ka ba ulek ta ya free ulek kren bun jajo referee hado ba unda yo yellow card Berhadin ba ula yo bagi we ki goalkeeper kilas tangle kumba ule Martinez syam la ailat ula le chimpet ya ka ball bodo ai bet haki teammate jong padlang ba ka jingla jong Martinez ban save hadu artli ki penalty hakane ka jingi shoot penalty kala penlong ya ka Argentina ban job ban yo ra ya ka World Cup bot Martinez ulo yo ra ya ka nam best goalkeeper hakane ka tournament Berhadin kane ka jingle jong Martinez ha ka World Cup jong ka penalty shoot out ka IFAB Kalarai ban pen mino da karul batmai pan kan sya shoot ya goalkeeper pan pendon kam kum kane ka ju ka boj Henry Martinez uong ngala dep save ya ka penalty pangadai ban save Barha ka Copa America jong usnam arjar arpsau Martinez ulala biang ban yele kai bha da ka ba ha ka quarter final kata ka Argentina Persia ya ka Ecuador Martinez ulala ban save biang hadu artli ki penalty pot ul celebrate da ka ba shot pan pen shrai ya ki player Badleng ba ka jingla jong Martinez pandele kai bah kana ka tournament kala penlong ya ban yo ra biang ya ka nam best goalkeeper ha ka Copa America berkumta leng ba ka jingla jong Martinez pandele kai bah ha kana ka samoy habala 1 point biang ka award ceremony pat Martinez ula job biang kum uta best goalkeeper jong ka perthai Arsene Kente pat syam ladon ki goalkeeper ki ba job Arsene ya bod Kipaj ba kila ban isi yo Martinez Henry enda Martinez ula yelekai na kabenta kari ni ka club bagi Christian kin sasutu ka kajing tebet jong Martinez
te parlok tang kini ki khana Shepang Martinez ladra episode tanat ban page yakum kini ki video war klet ban subscribe ya kane ka channel khana ma phinyo yakum kini ki video ibangan sa penbi kublai shibon.